Kia ora e te iwi e haere ake nei I te Karere, a rere peta ana ngā kupu whakamihi ki te uri o te ure wera I ko tata ake nei ara kia Tahae Doherty I tā pukehia ki te rua kōiwi o ona mātua tīpuna. Aha kua te whāinga tēnei kā wanatanga kia kore hāhā te mana o Te Tiriti I roto I ngā kura kei te ātetehia atu taua whāinga e te maha o ngā hapori. Kua roa te riri e koro pupu ana, tērā pea. Kia tai ki te kōti Tāite, ka pō hutu ke ake. Ko ngā iwi mana whenua o te roto o roto kākahi ki te kaunihera ārohe o roto rua. E te iwi kia mau tonu mai. Nō reira kei ngā kai amo I ngā wawata taumatarau o tua whakarere tēnā koutou katoa. Rere peta ana ngā kupu whakamihi ki te uri o te ure wera I ko tata ake nei ara kia Tahae Doherty I tā pukehia ki te rua kōiwi o ona mātua tīpuna. Kei te maumahara te iwi nui tonu ki ona tini a huatanga me tōna kaha ki te tītaritari o na mohiotanga mo te taiao o tira mo te ao I noho rā ia ki roto I te nehe nui o te ure wera. Anei, o tātou hoa o pūkaia. Tahae is the oldest of the kāhui and his dad, Hapere Hama's children. Born in 1937, he is the only child to meet this person called Te Anewa. Te Anewa was one of the ones who went through tō rākau. Kei te taumaha irunāno I te mea, ko tōna nei ri tēnā, he mea ua ki tēnei tōna ri te ngai nā ia nei. Nā mea ki te noho nei ia me te huna I pakeke mai ia I te taha, nō te ao tawhiti. Aha, ora whakamutuna, ka noho mai nei ia, wainunu ia tātaka. Mua I te whakatau nā tiriti ā tūhoe, ka whakawhaiti hia, e tētahi kāhui iti nei, o roto o te hapu o Ngāti Tāwhaki o te urewera, ki te āki, ki te kāwana, ki te whakahoki mai I ngā whenua o tūhoe I tērā wā. Nā tōna whāia tēnā, me o etahi o mātou pākeke, ko ia te kai wherawhera, ai etahi whakaaro motu hena. I eke ai etahi o mātou hia. Karaua, who would spend 2 hours walking you from his front door to your car as he named every single plant along the footpath. Te āhua o ngā kōrero I tohai nei kia mau, I te huna ranatahi ki ngā mokopuna, ki ngā tamariki. Oroto tungu, tana whānau oroto hoki I te iwi o ngā I tūhoe oroto o Ngāti Tāwhaki. I kahaia ki te toha I ngā mōhiotana iaia o te ao e noho nei ia I pakeke mai nei ia I roto, te taiao, oroto o te urewera. I tīmata mai tēnei rangahau e pāna ki te kereru, I tīmata mai hea. Nā, oroto te tua whenua, tērā tētahi, nā rana hau, I te taha o nā tohuna mātana pūtaiao, ahakoa Māori mai Pākehā mai, pēnā kai a koe te mātau rana, e tae ai te whakarewa I nā kaupapa, I hoatuhia ki a Tahae, wira nā kaupapa I whakarewa hia e. Te take tērā manu, ko te kereru ana he te manu, ka tae ai a te rui, tā kākano katoa, o nā rākau katoa, e tipu ana I roto I tō tāua whenua I a te tua whenua. Kei te hoki nā mahara, nā te mea he maha nā kaupapa I hikoe hia ia ki te whare pāremata, e pāna ki nā whenua, e pāna ki te orana, o nā iwi, I raru, I roto I te katihana o nā tari o roto o Kainaroa, I noho ai roto I te pōharatana. Kui nei e tau nā kaupapa pātata ki tana whatimanawa ko te orana, o nā whānau, o nā iwi. And so they're sort of handing this kiwi around and he got the, what's the taha? And he goes, bloody things taste terrible, they're really stringy. Ko manawa hani tētahi
uepu nānai pīkau kimi pēa I te orana mō te iwi. Ko te whakaaro pēnā he orana kai reira, a ko ira te huarahi ka whai ai. A ko nei te āhua o tēnei tanata, ka rei te harai te tanata patsunamu, ka rei te tanata noho noeho, ko rero ai, enari he mahi te mahi e kimi te orana. Kua roa nei mātau e whiriwhiri ana kia tū te marae. Ana ko tāku e aroha atu ana, kua roa nei ia e mea ana ki āhau haikawa I ana nei mahi. Wa tano haki kia whakatū te marae I ngā pūtau. Ana kia hau nei e ka tū. Ko whakaukia e ki te pari karauna o ana mātua tīpuna takotoa ki te pari karauna o pāmatana, o pāmatani rāne, ki reira ia ugaitana mai. Nei te iwi e noho tua koka nei tō wehinga e te rauru o tāne mahuta tāne te hoka hoka haere atu rā. Hoki mai kia tātou I te ao tūroa nei a hakoa te whāinga a tēnei kāwanatanga. Kia kore hāhā te mana o te tiriti I roto I ngā kura. Kei te ātete hia atu taua whāinga e te maha o ngā hapori, ngā whānau me ngā mātanga mātauranga. E kōkiri hia ana e te roia Māori nei e tānia Waikato me tōna rārangi rangatira he kaupapa nui whakaharahara e pū mau ai te kotahitanga hei tuakana ki te tōranga pū, kei a mārena mane te pūrongo. Kei te kia, he mātea ngā pānonitanga ki tō tātou pūnaha mātauranga. Ko te kōrero a te minita, he kōrero whakaparahako ki ngā kura, ki ngā matua, ki ngā tauira hoki. Nā te mea kei a rātou tēnei whiriwhiringa, ne? Te Tiriti was never meant to be an optional thing. It's our foundational document and removing it from the Education Act just means that we can take it or leave it. And that's the wrong message to be sending our Māori whānau. He hia no te kāwanatanga ki te whakakore I te herenga kia whakatīnanatea e ngā poari kura, te tiriti o Waitangi, engari hei tā tēnei tumuaki, engari mō tēnā. I think our board feels both insulted and patronised. We don't really see Te Tiriti as a compliance task. As a board and I think arguably as a nation, we've actually moved beyond that. E hara tēnei I te prene nui a tānia Waikato, engari nā tāna rarangi rangatira nei I tipu tēnei kaupapa, hei tohu kaha, mo te hapori. E hara tēnei I tētahi mea I whai au. Ko te timatanga o tēnei mahi, ka kite au I tētahi reta mai I te kuratuaro o whakatāne ni. Ko tērā te reta tuatahi ki te au. Ana, ka tuku ia I tētahi pōhi ki tōna pai āhua mō te kaupapa nei. Kura started sending me their letters after I put Whakatania High School's one up. And in the beginning there was only 5, so I went, oh, that's cool, I'll make a list. So I made a list. Ko te rārangi rangatira a Waikato, ko ngā kura e whāki ana I tō rātou ūtonu ki te teaki I te tiriti. Neke atu I te kotahi mano toru rau o ngā kura, e tupu tonu ana ia te rā. E toru te kau mā whāpai hineti tērā o ngā kura katoa o Aotearoa. This is not a political party. This is not, an activist group pushing these schools to do this. This is everyday mums and dads, kura teachers, principals, boards of trustees doing this themselves. I whakahe rawa te minita mātauranga a Erica Stanford I te rārangi rangatira. E mea ana, he mea whakariha rawa. E kia nei ia e tō pana ana I ngā kura kia haina.
I think there's a huge amount of pressure on the sector, very, very unfair, quite nasty pressure that's been put on principals who are ringing me saying that they don't like the pressure that's being put on them, and quite often they're signing up when in fact it wasn't something that they particularly wanted to do, but they feel that there's pressure on them from certain people in society. And I think it's frankly disgusting, the behaviour, creating maps around the country and lists that people feel that they have to be on, otherwise, they'll be maligned. I think that kind of behaviour is awful. I think they miscalculated the backlash that would come from the kura. And now what we're seeing is a very angry minister. E mea ana te minita mātauranga me aro kē ngā kura ki ngā whakatutukitanga akoranga, engari ke te whakahē ngā tūmua ki e ki ana, ka tāia e rātau te mahi I enei mea e rua. Mārena mane, te karere. Minita tino riri nera, hoi anora, tērā pēr, ka tautoko ana hinara ia Aotearoa tuatahi, hei te kōwhiringa pōti e kaina mun mai nei, me te oati kia takahuri hia te ture regulatory standards me nā ka kāwanatanga anō rātou. Ka rea no keke te kaumātua o te ture hō Act ki te kotahi marama, he ture I whakaiti ai I raro I te hononga o ngā haumi e toru I roto I te kāwanatanga o te wānei. Engari, kua rewa te whakaaro ia Winston Peters, rāua ko Nicola Willis, he wā tōna tērā pēr ka turakina e o rāua pāti a taua ture. Ahakoa I tautoko hia e Aotearoa tuatahi, rāuatahi ko nā hinara kia puta hei ture. Hei tā minita Chris Bishop kia parakuihi, ai tērā pēr ka ipu paratia e rātau. Anone e mahi ana ngā wāhine katoa o tēnei whenua mo te kore utu, atu I tēnei wiki tai noa atu ki te mutunga o te tau Pākehā nei. Tuia ki tēnā, he aiki ngā tatauranga hou o te wā, ko ngā wāhine Māori ngā tino pārūrenga o te kaharereke o te taumata utu ki tēnā o ngā kaimahi I te rāngai mahi o tēnei whenua. Ka are hoki tērā noho pārūrenga ā rātau I te paku arohia ake. Hei tā te ropu, still minding the gap Aotearoa. Ahakoa kua whaiti iho anō te whārua o te taumata utu ki te tāne I te taumata utu ki te wahine I te waru ira rua ōrau I te hune I tērā tau ki te rima ira rua ōrau I tēnei tau nei. Kei reira tonu te kaharereke o te utu ki te tāne I te utu ki te wahine. I nā rā hoki I te utu ki te wahine Māori. Nā reira, he mahi nui tonu. Hei āta mahi kia tika ai. For Māori women, it is 12%. For Pacific women, it's nearly 16%. So effectively, Māori and Pacific women stopped working or stopped being paid in October. That's 3 months of free labour. Kei te rere te karanga kia mātua ripoata ngā pakihi nui I ngā whārua kei roto I a rātau I te utu ki te kaimahi tāne I te utu ki te kaimahi wahine. He pērā hoki te tukanga I tā wāhi me te aha nā te pērā kua whaiti ho ngā whārua ruatanga utu mā te rua tekau ki te whā tekau ōrau. Ka atiha, kua whakaingoatia te tino kai whakaputa kaupapa pai papori o te tau I roto o Aotearoa nei ara ko Louis Davis I whakawhiwhia ia ki taua hōnore nui I ngā TikTok Awards I poi hākena ahi treiria I ngā pō. He pāpā he tangata moana hoki a ia, neke atu I te 2 miliona apataki kei te whai I ana pōhitanga. Ko tāna he whitia hua I ngā mahi o te iara, kātahi ka tohaina atu ki te katoa. Hei tauira māku e hoa mā I ana mahi. He whiti āhua o te aroha ki tōna whānau. He whiti āhua e wero ana I ngā pōhe tanga horapa e pāna ki ngā pāpā iho pūmanawa. Nō reire te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga e homa ka haere tonu ngā kaupapa kōrero o te wā e hāngai pūana ki a tātou te iwi Māori nō reira kia ita tonu mai ki te karere. E te iwi no te tīmatanga o te marama nei I haere ai tētahi o rōpū a rangatahi Māori ki te hui taumata a te whakakotahitanga o te ao e pāna ki te taiao me te mahana haeretanga o te ao ko COP30 te ingoa. I haere o kawa te rōpū rangatahi Māori nei I raro I te maru o te pou a take a Huarangi, te Wāhanga a Huarangi o te kāhui rangatira a iwi. Kātahi anō rātou ka hoki mai ki Aotearoa, ko tētahi o rātou ko Kyla Campbell Anei e hono mai nei ki te karere I tēnei wā. Mihi ana kia koe, Kaila, kei te pēhea koe. Kia ora, Scotty, tēnā tātou.
E hoa, i pēhea te wheako, COP30, kōrero mai. Ai, pai katoa tā mātou haerenga. E rangi ko te mea nui kua hoki haumaru mātou ki te kāinga nei. Hau nei e noho ana ki raro ki taku tūpuna whare, ki roto ki te poho tonu o taku tūpuna whare, runga i te whenua o mātihetihe whakarongo ana ki ngā ngaru papaki o te ākauroa ki metimeti no reira. Ko taku waimaria nui kua hoki ora mai ki tōku taiao e ora tonu nei me taku waimaria koia tēnei ko taku oranga. E rongo ana i o kōrero ki tēnā pātai me te whakaaro ake. E hoa, ko koe, ko te taiao, ko koe, tika ana kia haere koe ki tēnei hui nui. O te ao katoa ki te kōrero mo te taiao, me ngā āhuatanga o te taiao. No reira, hea ngā kaupapa matua, ngā kōrero matua i kawea e koe, o tira e koutou, o te rōpū rangatahi Māori nei. Hei a te whakatakoto, mā koutou, ki mui te aroaro o te hui nei. Te nuinga o mātou te katoa o mātou he tangata taiao, he kōrero Māori, kua haere ki ngā whare wānanga riro ai ngā tohu o te mātauranga. No reira, ko tēnei haerenga i tino kawe i wera momo kōrero, ngā kōrero mātauranga, ngā kōrero tuku iho a ngā tūpuna hoki. Uetahi o ngā kōrero i kawe e mātou mō ngā taki taiao ki roto tonu i o mātou ake kāinga ahau, no metimeti no reira, koia tēnā ko aku kōrero katoa e hāngai ana ki ngā kaupapa taiao ki metimeti nei, ki ngā kaupapa waipuke, ki ngā te huringa o te āhuarangi, me ngā mahi taiao, ki runga tonu i te whenua me te moana hoki. No reira, te nui hoki o mātou, kua haere ki ngā whare wānanga no reira, kua whiwhi tohu i roto i ngā mahi taiao hoki no reira, he pai katoa te hāngai atu ki tērā taha o ngā mahi taiao ko te taha pū taiao hoki. Kāre kore, ka mutu i a koutou i reira, ka tū he porotihi nui ko ngā iwi take o Parihi o Brazil e whakatumatuma ana. Hea tā rātou take i porotihi ai o rātou, i pēhe hoki o koutou whakaaro ki tā rātou mahi porotihi? Kaore mātou i whiako i tērā porotu, engari i kite a rawatia ngā kiriata ki runga i ngā pai papori. Me te mōhio hoki he iwi porotu mātou te iwi Māori. No reira, kaha mātou ki te tautoko i a rātou. I tā rātou whawhai, mo te whenua, mo tā rātou reo me ngā tikanga hoki. Ko tā mātou tirohanga ki taua kaupapa, ki te kore te tangata whenua e u ki tētahi kaupapa hui taumata o te ao, me pēhea e tino motu hake ai tērā kaupapa. No reira, kaha mātou ki te tautoko i tā rātou rangatiratanga ake, kōwai mātou te ki atu me whakakahoretia taua āhuaranga, he tangata whenua mātou e rangi i roto tonu, i runga tonu i tō rātou whenua he manuhiri ai te tuatahi. Koa katoa ana te ngākau i haere koe, i haere koutou i te ahua nei au, e whakarongo ana ki a koe i tēnei wā e te tuahine, kāri ko atu i a koe i a koutou. Ki te whakakanohi a Aotearoa ki tēnei momo kaupapa, no reira, he te ara whakamua i nai nei, hei oranga mo te āhuarangi, me te mōhio iho, he kāwanatanga taringa kore, tēnei e tūnei ki Aotearoa nei, tēnei wā nei, no reira, he te ara whakamua mo tō tātou taiao, te oranga o te taiao me te āhuarangi, mea ha tātou? E mōhio ana mātou, tātou te iwi Māori, kei a mātou ngā rongoa mō ngā take taiao. No reira, tirohia, kimihia, ranga haua, ngā kōrero tuku iho a rātou mā, koia tēnā ko ngā rongoa. Mō te ao katoa, kei tērā iwi take, kei tērā iwi take, a rātou anō a rongoa mo te taiao. No reira, ko tā mātou mahi, ko te kōrero hia ki ngā tēpū nui, ki ngā minita take āhuarangi, Simon Watts tērā, i tūtaki mātou ki aia. Ki te kōrero hia ngā take e pānaki a mātou ngākau, me te kōrero hia ngā rongoa kei roto tonu i tō mātou toto, i runga tonu i te whenua hoki. No reira, ko hau, ko hoki mai ki te kāinga, aku hoa, ko hoki anō ki a rātou kāinga hoki, ki te kōrero hia, ngā whiako, i whiako hia mātou ki tā wāhi, e rangi ko a mātou karere i te ao,
ko ngā kōrero tonu o te kāinga no reira. Tino wai mari ana mātou ki te wera momo āhuaranga putano i te ao hoki mai ana ki te kāinga wahaina wera whiako ki tā mātou whānau e noho ahika nei. Ka mutu e hoa kua tino rangatira te karare i e nā kōrero, i e nā whiako, kua ta whakapua kina mai nei e koe. Hei whakarongo mā te katoa, puta no i Aotearoa i tēnei wā, e mihi nui ana ki a koe, pai o kupu, pai o kōrero. Rawe te whakarongo atu ki a koe, Kaila Campbell, mihi ana ki a koe, tēnā rawa atu koe e hoa. Ora, tēnā tātou. Rawe nera, hau, koe nā te ahua o te whakatupuranga rangatahi o te ao Māori. Ka mau te wehi a muri ake i ngā whakatairanga, ka haere tonu a tātou kaupapa kōrero. Ka whakatepea a te karere mo tēnei rā, kia mau tonu mai. Nō rere te iwi anei a ko ngā huarere o te wā. Koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Mōhio pūana hau i te tatari etahi ki te mātakitaki i te pūrongo moroto kākahi, anei e whakapaha atu nei. Karere tērā kia koutou i te karere nei a te ahiahi a pōpō. Nō reira, kia tautonu mai ngā manaakitanga kia tātou katoa. Kia ora tātou. Ko te reo, te take.